Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आम्ही हो प्रोटेस्ट 2 वर्सां पयलीं गोंयांत चालू केल्ले. गोंयचो सरकार आमचो आयकना म्हणून आमी दिल्ली पावचे पडले. दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फुडें पावचो पडलो. सो आमचो एकूच डिमांड आहा, जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना आमचो आवाज आमी होच चालू दवरतलो. दिल्लीच्या तख्त्या मुखार आमी आयलात न्याय मागपाक. ज्या पद्दतीन गोंया भितर इलिगल बंगलो जो हेरिटेज सायटीचेर बांदला आनी ताका गोंय राज्याचो सरकार भितरल्यान पाठिंबो दिता. आमकां खंयच्याच परिस्थितीत थंय तो बंगलो नाका. सरकार कशेंच आयकोंक सोदिना, गोंयच्या लोकांचो आवाज आयकोंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें. आमचे मंत्री आमचो आवाज आयकोंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें. आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमचो आवाज आयकना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें. सो आमी आयज आमचो मेमोरंडम आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक, प्रेसिडेंटाक आणि आमचो कल्चरल मिनिस्टर हेका सबमीट केलेलो आसा. Old Goa, which is a protected site, a heritage site, this illegal construction, the illegal bungalow construction has been done. In last 2 years, the citizens, social activists have even gone on a hunger strike. But this heartless government, I would like to say, the BJP government is acting deaf and dumb. So everyone knows if this illegal bungalow is not been demolished, a wrong message will go to the entire world. Let me say this protected site is been recognized by the UNESCO, and the ESI Act says that no illegal bungalow or any structure can be constructed on a protected site.